Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ePhamiya. Konzo yesabatha la 6 sibhathela umfundisi uZama wakhona lapha inhlangakazi inkosi imbusisa. Ngiyayikhetha inkosi ePhamiya. Umthandazo wesabatha imini yesabatha ngabeli kwagcwele. Cela ubaba umfundisi uCwenza asemaphephetheni afundele ibandla umthandazo. Amen. Isanlelo sesihlabelelo somthandazo isabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehova Nazareta Yesu Bandla lenkosi masikhokhe sithandaze. Amen. Nkosi thela umoya wakho engcwele phezu kwabantwana bakho entabeni inhlangakazi. Amen. Ngizocela baba ngiyazi niseziningi ukuba ungipha amandla ukuba ngibangule iva elikhona nokuthi bazi abantu ukuthi ushembe mayefika emhlabeni unikeze ikhathi nalo ofikayo kusuka isikhathi sakho ukuthi enze into ethize. Ngakho ke ngizocela kuqala ukuthi ngikhuluma ngokuthi unyazi kule minyaka nje engakadluli nakubeka kwempilo eyakwesithathu selenzeni phansi kwenu. Kungaba into eyintuthuko kodwa ngizosho ukuthi sesisomisa ishosha, angizosho ukuthi futhi lingenzele inkomo eziningi. Hayi ngokujwayele lokho inkonzo engiphathayo ikhuluma yonto mina ngikhuluma ngenkonzo
ethi ibandla liyaphi kushabulezilana ibandla njengokuthi nje lapha ekhaya umthetho wakhona labantu ade bethola ibandla lomNazaretha kusola enkosini ilanga ngoba uba umkhulu abaningi sebehambile la ekhaya sekusele nje unkokheli lapha phezulu enkanisweni labantu bonke kudinga ukuthi babheke ngoba bathwala ibandla bazoya manje bekufanele ngabe sesinesikhwama sabo esiqondene nabo ngoba bathwala ibandla bazibalibeka la sase sisifice ngoba banqaba thina esisikhona namhlanje bafanele babe lento yabo bangadatukelwa ubaba sekwebuka ubaba kodwa bekhona isikhwama esibizwa ngabo labantu abadala kuphinde kuba amakhosi cishe sekuzulwane esinye manje ngathi akhona amakhosi amadala kakhulu lapha ngiyinhla isuthu nawo njengoba eshiya amazwe akubo nje kube khona into yenzelwa amakhosi ukuze phela kungafi uMnazaretha ngoba bebeze amakhosi eMnazaretha kube khona into mase ihambe inkosi emhlabeni kuthiwa ibandla eMnazaretha lenza ukuthi enkosini kube into emile leyo ngoba kushungabe abantu bangakini ezweni befakaza ukuthi ubhekwa eNazaretha kodwa akasazi ngqondo ubani leyo ni ijiva zibani ushembakazi langa emhlabeni ukuthi asale nehlupheko kuzibe phakathi aze langa lokho shimba kodwa kuthiwa wenzele ukwazi osikhulula nithi manje yini phona singakhululeki pho yini sibophele Nkosi yamakhosi wena wafika kuqala emhlabeni wena ubonakala wehlebhleni kwanyakaza ihlahla kwanyakaza inkomo kwanyakaza yonke into besilwana wena ngonyama sesilo thoma washona phansi ukhuphuka kwakhala umama kwakhala bonke umuntu nongeyona uNazaretha bebona into kamayeke sinyathela kancane bathi uye kathathe mfuna sesimlindile amen yanishikameni namona kodwa kuyona inkonzo leyo amen ngifuna inkonzo yoba ngishaye ukuthi manje phela njengoba kwelesikhathi sekufanele ukuthi sifunde uMnazaretha njengoba lenamba nezitafana nazo ukuthi khona imithetho yakhona efanele igcine amaNazaretha awuhatshwa nezitsha abantu bejola awuhatshwa nezitsha abantu balala endleleni njengoba lefa nje ngincike imoto intentsha leyo nenze imkhube nihamba noJehova manje wabefundisi baphatha inkonzo ezinhle mina ngiphatha inkonzo enhle anginamsebenzi nami mina ngifuna ukutshela ukuthi ushembakazelanga ukuthi sibelele afica siyona kodwa size ukuthi sizofundiswa ukuthi sipenduke ngabo lapha endleleni nenzenzayo zonke ezingezona ezenzela ushembe ziyekeni maNazaretha izinto ebazikhona zinomthetho ukuthi izana ezophuma ulothe ezulwini abefundise ngathi abafunda incwadi angizofunda incwadi kodwa kulothe ezulwini ukuthi umthetho zithi uthini maqedwe zithi zibizwa ngomphongolo eBhayibhelini zithi ukuthi kusukuthina emhlabeni zithi amayiphuma nje emhlabeni kusukuthina ikona umthetho nje wakhala phakathi enkantolo wathi zisha zikho yonke indawo sebuhleni wakhala futhi wathi ubhola yonke indawo sebuhleni kodwa ngone seyithwele lezi zinsuku hambani nomhlaba bangeze lutho keba ngaze bakhona phela abantu abahamba nomthetho labantu ningi bagcwele kwagcwa abantu abaningi ingane zakhe sigcwele okokuqala kwasamkhosi ngicela ukubonga intokazi yaButhelezi nobaba mabasana bangilahli kona ngikwazi ukukhuluma lapha nje bangikhulisa okwesibili inkosi ngicela ukubonga amabandla asendoda eHlangazi akwazi ukumbekezela noma ngisebenza kanzima manje esontweni noma sengithuka bakholelwa kumina ukuthi cha bangazi ukuthi ngiyaphila ngiyababonga labo boshembe wahamba phakathi kwabo ngoba ngikhona ngenxa bangithwala noma sengiyiwa ngezwe yonke into bangithwala bathi cha mfundisi soyena umfundisi bangazele umhlolo ngosemakhosi lakho umuzo omkhulu kakhulu uphele manje lo muzo wafuna ushembe iminyaka eminingi ethi ekhuluma isholo ukuthi ufuna indawo yokuphumula lapha hayi umhlangano ufuna umuzi azovela nyamalala sikaphumulo wakhiwe baba lo muzi enkosini yakagcwaza lapha phezulu uphele muhle kakhulu amen iwole lo muzi okuthiwa uzama usethi intaba entsha yilo umuzi ishoneni niqhubeke nenze lutho
ishone yonke nishonga ngenze lutho ngithunyiwe mana zethu kwesikhashana nje ngizohamba emhlabeni kodwa ngithatha unyuka manje baba ngibonga amakhosi njobe lapha ungayiqala inkonzo amakhosi agila umhlolo nakamzwani sekukhona abakhokhela abanendlela bethi ubaba phezulu kwabo ngemoto ehleli manje uphelile kukhona amakhosi asalaya athembele ukuthi lento engisho izokwenzeka ngoba phela ubaba wakhe umhlangano mntama ngo3 sekuvimbele lonke kuvimba umuntu okhona uMnazaretha ethi ngeke kuzokwenzeka lokho kodwa khona amakhosi anethemba athemba ukuthi angisona isigebengu ahola umhlangano sokunzima akhona namanje lamakhosi kodwa ngibonga amakhosi onke akhozi uMnazaretha ukuthi sinawo asiphethe kahle ngiyabonga bonke besipho ngibonga umsebenzi wenkosi uNyazi inkosi uNyazi i-commercial lento kuthiwa somabhizinisi anibonga kodwa nina amen elike uqala nje ubaba efika emzini wasebuhleni amane ubheka ukuthi unjani wasebuhleni akaphela imizuzu emingaka babe khona bhekani umoya wasebuhleni ukuthi unjani naqobo lwawo wapheka kanjani manje uma ungena ebuhleni khona itshe elikhona lesikhumbuzo hambani nibheke ukuthi lapheka kanjani kwenziwe uNyazi lo amen bhekani ukuthi uNyazi lenzeni ngesikhumbuzo senyanga yezulu nake nawubona umcimbi lebandla onjelo lola hlobo na lo mcimbi lo uregister ukhona nase namavideo naphesheya bazowona uNyazi lo ngifuna nokunikeza ihloko ukuthi inkosi ekhona noma ngathi nizamana kodwa isisebenzile kakhulu lomzuzu omibili nje phela manje kulezi nsuku kukhona insizwa lapha okuthiwa uGoba eyafika enkosini yathi baba ngicela ukuba ngisebenze lapha nawe ngikwenze ukuthi ube president wenkampani ubaba lelibone khona nje manje useyincwadini zokuthi usomabhizinisi kodwa azange akhiphe lutho unama-shares azoqhubekela ibandla lephambili uyena kwaba uzoyikhethela ukuthi ukhomba bani ey'nganeni zakhe ezophatha lo msebenzi kodwa nenethi ozama bazodla imali njengoba ngikhona lapha angisoze ngadla imali yabantu abahlupheka amaNazaretha abakhalayo bevala amathuna abo beya enkosini bese lesiphuphu sazama sidle leyo mali angibona abantu abayiphuphuza leyo sonto abadla imali esonto angikwazi ukudla imali ekhipha umuntu egodini nokade esefile lokhipha isiso ezocela utethelelo idliwe mina ngoba ngizothi isiphuphu mina futhi mina nginolwazi oluningi lokusebenza ngivala amabhizinisi amaningi wasenemsebenzi esonto nje amaqone nami ngisena kwavula futhi manje ngixosha ngiyiphilise ngoba nginengqondo eningi kakhulu engane zonkulunkulu angikwazi ukudla usukwa okade unikela lapha kubaba ukhona umsebenzi oqaliweyo ontana benkosi ozoba mkhulu lona okuthiwa yisekhaya hayi njengamanje bani ubona ulilandela nje usalilandela uyaqala ukuba nobona nojwayele kodwa uze emakhaya nikhona nakazulu nakuphi uyenza lo msebenzi amen nona-ke lo msebenzi ngoba into yokuqala yakhe ushembe uba nthuthukisa futhi wonke umuntu onenhlobo yebhizinisi anayo uzongena phakathi asebenza ahlomule aphinde futhi bayifuna ukungena ngama-shares anginama-shares ey'ntweni zesonto zingapheli inyanga ey'ntathu sizomema usomabhizinisi balapha esontweni sibamenele hotel e-5-star hotel sizokhuluma naso babuze le mali enayo noyidla nini le mali enayo nizoyenze njani ngoba nento zoshembe nizomsiza nimshembe sizobabuza ngalelo langa sikhuluma nabo sibabuze ukuthi nizosebuhleni uno-35 years nje bathini ngawo uthuthuka nini nizosebuhleni sibabuza lapho ngohlelo lobhizinisi hhayi ngesonto sehlukane lezi bhizinisi yesonto lethu kwehlukane lezo sobasibuza ney'mfundiso ezinye nama-degree abanye ba-PhD abanye bana-3 ama-degrees abanye bafundiswe yinkosi ushembe sibabuza ukuthi bahlale kangakanani ngaphezu kashembe ngoba ushembe bayabafundiseni bathuthukisa ibandla kodwa manje mayebona uzame enzeni bathi udla imali kuthiwa ungahlali endlini yamaglasi ujijele umuntu kanti uhlala endlini yamaglasi
ngoba lo muntu bese thatha amatshe ejithelile yakho enamaglasi izofiphela. Do not throw stones to somebody if you have a glass house. Lezi fundiswa egcwele lapha sazoyibiza nazo. Sibuza ukuthi ezifundiswe inyanga ezulu ezifundiswe uThixo. Sinema degree eziphethe impilo ngomkhulu. Ukuthi zenzani ngesonto abantu bengenalutho ngesonto. Njengoba sibasekuseni manje inkondlo zasekuseni ayinawo indlu yokuhlala abantu. Abantu bangena koseyini bangena ngaphansi koseyini kodwa inkondlo zesonto. Labantu banamabuilding amakhulu emakhaya bana 3 stories banayo yonke into. Benzani ukuze isonto lithuthuke? Bayajabulela ukuthi isonto libe nje, uShembe wenza ukuthi isonto libe nje kuzobe phakade na. Wayekona uShembe abantu basole phansi kwehlala kuzobe phakade na, iqiniso lelo lana mamanga la. Lawo sizobabuza labafowethu sihleli nabo eceleni. Hayi ngempi kahle sicebisana ukuthi ibandla siyalithanda. Amen. Siyezaka kunina bafowethu. Sizomema nje kahle ehotela ngoba abaningi bafundile. Sinibuza ukuthi phela mapha amacebo ukuthi isonto libe ngcono. Manje sihleka sokwenza imizamo sinishiye. Ngina abafana nababili kusenza nabo lapha sibancane kakhulu. Sizokwenza imizamo sinishiye silangana bakwamanye amazwe bazothuthukisa ibandla. Ngoba yasincenga maNazaretha. Sengozweni lapha yasincengana. Sizohamba nomuntu othanda unyazi. Amen. Imsebenzi unyazi leyo. Unyazi maNazaretha amashe. Luthi manje akwenziwe umbhalo ukuthi amaNazaretha yami uyakhathala. Abantu abangaphoqi ngalo baba inkani besekhathele. Ngicabanga ukuthi siyamdinga lebene emncane nje nalakule phakathi kuzibe phakathi. Shwaya nokuzenza sathi ngcwele njalo kanjani. Makubeka umnenge lapha noma kuthiwa yithi mbeke ukutholela lapha nilela lapha. Kwanele lokho. Manje ngifuna bawaphume akhishwe endlini. Ngeke lemineza athi nenza kwabo lo ngaphambili ngeke niyenze. Uma metha kafuni ke nani sifuna ahlale phansi. Aphumule njengoba inyama lena kuona insimbi inyama uyakhathala na. Okunye basibili kuba bafuna gado maNazaretha. Akekho umuntu omkhulu emhlabeni ongagada njengoShembe. Wenziwa amawonke azothakatha kahle. Uma ufuna gado sinayekena umfundi sizamela edla ngazi baba angayi ngokuthanda kwakhe. Kube khona abantu abazimba angasondeli umuntu kubaba. Lawa bakhoje ubaba hayi bakhoje umfundisi. Uma bafuna ugada maNazaretha. Yini nenza uNomkhulu akanyagada kwenziwa yilo. Liqondeni imfihlo lento yini. Uma ufuna ugada ungayi nombani unganjani ke. Uyingane zakhe kuphela. Lezi ngane zakhe mase yakhona zijude futhi umama. Mawubona ngabona isonto langabonakala. Hayi kubakhona abaphoqa ngaka baba kwenza into ethize kubaba. Sesikhathele maNazaretha into ezenza inkosini sesikhathele maNazaretha sikhathele. Sikhathele bafowethu sesikhathele. Ningaphatheki kabi ubaba malisegadwa nje eshubule ngoba ubaba ufuna agada maNazaretha. Akekho into esinayo ngaphandle kaShembe. Yini pho ngabe khona umthetho osho ukuthi ubaba ufuna agada agadwe. Yini abantu bathi hawu ngeke sifike umuntu sequlekile ekhaya shaqo kanjani. Cha ubaba kagade nje yonke ikhulu zomhlaba. Nabaprofeti abanye bebekhona bazogadwa kodwa uShembe akagadwa. Webona uShembe uthola imanqamula nendlela ngakhona eshona ngalebeya. Manje iphose lilaze babetuka. Nifuna ukwenzani kuba? Yini ngifuna ukwenza ithilo ngoba ungasanda nifuna ukwenza. Ngoba ukhuluma ngezwi kuphela. Inyanga ezwe lantshela ngamazi ngamafutha ekhatha ngithunywanga lento lenzela njengoba nikholwa. Ngathula izwi kuphela ukuthi khona izinto ongenzeka. Nobaba lo okhona mdlalo. Nifunani lokusondela kuyena sokusikhathi? Abo yena uphuma uzamnyama ethanda. Hayi nimshaya imthela ukuthi ababa aphuma ngo9. Kwasha ucuma nifuna ukubeka lezo hamba khona. Ngoba kade sibona nibeka.
ngiyacabanga ngokuthi ngisondele lapha kulabantu abasenza nawo ngoba mina ekhanda liyaqapha kodwa aliqambi uNkulunkulu yalimhlola omkhulu madoda lo muntu okhuluma manje kodwa ukungaze ngokusola kuhlala futhi ngiyakhuluma naye wena into ezenzuya uyazi siyakhuluma nje noNkulunkulu sokusikhala ibona bengangula lento behluleka siyakhuluma ngeke ungayi lapha ungayi noma ngikithe ekhaya nje bafuna ukwenza ukuthi namhlanje siyakhuluma kodwa libacaba ukuthi uhlaka lo hayi leli nekhanda libi cha ngiqone nomsebenzi ngoba uNkulunkulu njengoba ngikhona kufuna ngifuna umuntu ozongilekelela nje ngiluma ngingedwa mana zathi baba uyagada abantu abahlukana nokholwa kakhulu bathi hayi baba kanjani bamngunge cha ubaba uyagada lezi zonke uyibona nje thatha amalifu kodwa manje alinikezwe amandla futhi abazezwa amandla umuntu angasondeli ba kuzokwenzeka lokho ungabona senza kancane sisanibuka lezi zonke ubona nje thatha amalifu zonke lezi kahulumeni eyithanda uNkulunkulu sizoyeza amandla ukuthi ungasondeli umuntu baba kodwa futhi bobaba sho ukuthi lento enzeka kanjani hayi mina hayi mntasha umthetho uzika shela amen hawu ushaka akhatha manazatha kwezwa yini akhatha shebe nifuna ukumenzani sengena ke manje ngasesiqepheni sokumnandi ke manje waqhama lapho bombe laphesheya leyataba lebizwa ukuthi chame nanza sengene kumnandini ngemalinezo waqhamuke bona umgwaqo sokhona umgwaqo manje waqhama lapho ushebe lapha leyataba ukuthi chame le ngapha usangwana omncane le ngapha usangwana omkhulu yesho into kamayekisa yesho yamthabela yodwa abafazi babeshama abadoda into zayishama soka belandele njalo ikwane ukuthushe ngonyama nambani ngomuntu wamayekisa iveli mokhaleni iveli sabele shawukhuphula kuphuma wonke umuntu kumenjita yagcine nikopela mana nikushishele nganje banikhona yes noma yesapesha yes noma izophuma phansi lemizakithi yazosolo lemizakithi yaphala ngaphansi kodwa yafika sala khona yadlamasi balezela ukhothi balezela amantongomane okhokobethu ombiza la ngaphansi okhokobethu kuumuntu nje nalo yabona bemthuma abomkhonga okhonga yabo izinto zamayithana nazo mfasa lesangendungu ngoba zithandile nomzana washisheka mana zingacaba ukuthi ndaba ukudlala yasikhuphula amayisa yanyamala phambi kwakho ngibonile unazi nyamala phambi kwahamba nalo amen bayanyamala labasezulwini ukwanyamala sihamba nomdluli lapha sikhuphuka ibeli nyamala phambi kwakho ukuthi shule ekadathanyale phambi kunamba phezulu kanje train uthi ndafika ufice inasekho yathi zefitha khona cha baba lenkonzo manje sikhathi ndumiso kuleli bandi yabona ngisho namakhehla amahle ngishiza kwazi zimomondima isikhathi senkosi endumiso amen laba besuka khona imbezi bejabule isikhathi endumiso the whole time la yena yonke into fanele sithi praise the Lord ngoba uNkosi bebekiwe phambi kwethu incane iyajajamba amen ukhala nokucabana sekuphelile emhlabeni loji ukuthi inkosi ifikile nawo umuntu ufuna athathambe emzimbeni amen ngisho nomakolo ushaka umphela wakhe athathambe mayibona le nkosi ngoba isikhathi okuthatha ukujabula eNazaretha akuzalibona abantu ukuthi liyajabula amen abantu ngathi kodwa abathelo bonkola abantu manje abajabula abantu banomuntu phansi isikhathi endumiso ukujabula eNazaretha yakhumbula amakeso yeza lapha yahlala isikhathi akuzogcina lokho kodwa yaqiniseka ngapha naku ezukweni ehlangazo abafana bele bekhuluma nje ukuthi kunomuntu laphezulu udla imbuzi kukhuphuka wonke umuntu ezilapha azobheka bangamtholi kunendawo la ecasha khona ngabonakali noma semfuna ngezijala ngayo into lokho akakhuza wena kwazi kodwa ngifuna ukubona lapha phesheya komisi ubaba lo umcala lomsebenzi unyama nambana ngisho njalo namhlanje ngoba washaya ngezagila egwazana ngomkhondo abantu besibeka ukuthi umuntu ofana nabo
abejika bakhombisa yena umuntu lapha besheya ehomisa kwenza khona zonke izinto lapha uMesi wafika ingozi ushebe khona umqalo wendlela la wetha khona ingozi ilethe imbalance zilile ka 23 no 25 no 14 lapha she leyo nto ke la pheshe uMesi abantu ngifuna bashinombe yona ngoba mina ngifike khona ndaba bekhona bazana ngalolanga ngithize abafika bekhona kulibandla lapha uMesi ila inkosi yaphuma ngaphandle yabiziba yabhabhalisa yaqala ngenkosi inyanga yezulu yathi ngabona inkosi yangothi inyanga yezulu nathi babhathisa yacela ukungena ngaphandle babaphatha kwabili asazi noma babaphatha kwesibili kodwa into eyenzeke uMesi le enkhuluma ngayo lapha uMesi ila ushembe wasoka khona uhamba ebuyezela kubecela imana zethe ukuthi ucelula nengane zakhe wabuya nazo nayo uMesi ila abaqala khona ukufunda behlangana lo muzi mongena emakhosini lamakhosi abhekendeke naye eThekwini babehlangana lo muzi sekhona lo muzi bebancane baphuma lo muzi bahlala emzini kaHlophe befunda isikole befundiswa umama wakulo muzi lamakhosi azulwini ila intabe nasikhona abagcola khona umzole ngaphambili kwenyanga yezulu umnqaye phambi kwenkosi lilanga ila basuka khona bahamba nabo wafike phambili nobathatha amaqede wabese amaqedini enkosini umandla kayise yasemaqedini ephethe inqaba ezoyitshela bebancane ukudla abantwana bona baziphatha umsebenzi wami asengihambile akithi ngiyanqamulela nje yabo mafuna ukuhlala namphatho laphansi ngikutshela yonke imininingwane lo muzi waseUMesi watholakala nje eNazaretha inkosi yamakhosi yathi uma iqhamuka ezona ngapha ngoba iqhamuka ngasothongana yakhuphuka njalo engathi bheka amaphumulo ethi iqhamuka lemizi lapha ngawogcwensa yangena emzini waMngoma kulo muzi waMngoma khona nabantu bangema yathi ngifuna indawo yathi akhuluma lezo ndaba maqede kwase iqhamuka amathambo ayagcwala igalo zonke lawa ebeka 1906 kaBambatha athi sesukile umdala nje kusesicela uncwaba shebe engakabangcwabi labantu wakhuluma ngempangema wathi ngema amathambo okasemzini abantu njengoba sezongcwaba lamathambo ngicela ukutshela abantu babusa amathambo laba abawathatha abantu ngoba ngabuyisa mangcwaba la azophuma gijime enze lapha ephuma emzini abantu kwenzeke lo manaze kwenzeka ngale kulemizengalo kanti nifunani umqalo uNazaretha lo ngikhuluma ngayo umqalo wendlela unyama nambani wayefuna umuzi ecela umuzi azosala bona yebo kuthiwa kosikele baba nje kusoya lapha kodwa akatholanga umuzi womfangema lo wayinanga namathambo amanye aphuma ekhala lawo mathambo aphuma eqanza igazi aphuma ekhala yakhe umfangema yase yashilo mayisa yazazothola lo muzi usezathi ukuthize uMesi Anish amen nomona Tito amewetwa Wena ungikhohle nani
limnandi ivangeli eNazaretha. Angizolibambelela mthawethu. Angizoxolisa futhi ngikhulumileyo. Njengabantu abashayeza beqolisa. Angiyisoli mina ngikhuluma ngoshebo. Angiyisoli inhlobo. Ikani ngizofika ngiphendule phambili engiyakhona. Mina njengoba ngikhona ngiyasebenza nomzuzu ukuba ngihole umhla kuphela. Ngifuna mzwane kuthiwa abama abantu abaningi bafakaze ngemikhuba ekuthiwa ngiyenza esontweni. Bese kuthiwa vele abanye abayazi abayibona abayishinda ngesandla lo mkhuba engangiyenza. Ngiyasebenza bafowethu. Kodwa namhlanje ngikhona engizoyisho ezokuphatha kabi. Ngakhuluma lapha ekhaya ngo-2006. Ngacela lapha enkosini uThixo. Ngathi baba ngiyacela labantu abakuhluphayo ungabahambisi. Ngicela shemu bahlalise lapha baze babone nengane encane. Azange kwenzeke lokho. Labo umthetho babe namhlanje. Akwenzekanga lokho ngakucela sekuzokucela okunye namhlanje. Futhi nawe uzokwenzela uzokucela. Baba ngicela ubaba ongizalayo uTsholo kaMtshekula. Nomkhulu wabo uJelejele ezokuchaza umkhuloko. Bayongibuzela labantu abangithuke esontweni ukuthi ngenzeni. Ngicela labo ubaba nomkhulu bangibuzela kulamadoda azala amadoda esinayo ukuthi akhuluma ngani usunemini. Ukuthi ngenzeni ngempela. Futhi ngicela mana sisabheke ukuthi umphumela uzokhona umphumela kusona uNkulunkulu lonyaka kwalo nto ngisho. Wona ngisebenzela ibandla lamaNazaretha. Angitholi lutho ngilapha usunemini. Ngisebenzela ngithunyiwe eMaNazaretha. Kodwa ngimsika amaqatha zonke insuku. Ngicela ubaba nomkhulu wami bayongibuzela amadoda azala amadoda. Ukuthi ngenzeni. Uma nekhona icala alikho mina icala lenze kuzomanje esontweni. Manje khona kanivuma ngisabe umuntu mina. Alikho usho icala lenze. Ngicela amadoda ngithi lento ngicela ezoqala kubantu. Ngoba ngicela usheme ngicela kubantu qala ngicela abantu obaba bami babuza lamadoda. Ubaba uyongena mhlawumbe okhuza lolu langa la kodwa kuzosetshenzwa emva kwalokho. Ngicela ubaba ongizala uTsholo kaMtshekula. Nomkhulu wami uJelejele ucoza ngomfoloko. Bayongibuza ke lamadoda la ngijala esontweni zonke nsuku ukuthi ngenzeni. Ngenzeni ngoba ngizithe ngithunywa futhi ngithuthukisa ibandla lamaNazaretha. Ngoba ngizasa ngifuna ukuthuthukisa ibandla. Ngibona nini ukuthi ngcono ukuthi nidle imali esonto. Nginikele loba izikhulu, ninikele guqo phambi kwenu, ninikele wenza yemba ningaze engazana nibizelo lo ngelisonto. Isonto eshayile njalo nenalutho. Njengoba sikhuluma silapha nje amaphoyisa avele imoto kuthiwa yimina. Kuqoshwa imoto zamaklinikhi. Kwenziwa ukuthi kuthiwa yimina engenza lokho. Ngenzeni manazana ngicela ubaba mangibuzela kubaba beke ukuthi ngenzeni. Abantu abahlali babuke lo impendulo bazothola impendulo izoqhamuka. Angisho babuthi ngizoyeka into ngithumela ngizoyenza into ngithumela. Ngiyeke. Kodwa ngicela manje ukuhlukanisa isikhathi. Abantu bangibuze labantu abangizala abangilethe emhlabeni bangikhulisa ukuthi abangikhulisa kahle kangaka. Ukuthi ngenzeni amacala ngibona zonke ukuthi ngenzeni. Lokho kusho ngikwenzele ngempela noma abantu abalwa nami na. Kodwa kuzobuza kunina amadoda ekhona kuzobuza kubaba beni. Asebalathula umhlaba. Ngawethembisa Nkosi yamakhosi ukuthi ngeke umsebenzi sivumelana ngenguyeke shebo. Futhi ngiyabathembisa manje bazobona ibandla lishintsha kakhulu. Hayi ngenxa kazama nihlukana nozama. Inkosi ekhona sesihlalweni kwesikhathi sokuthi isonto libe lihle. Amen. Hayi ukuthi uzama noncwanda abantu bashone. Inkosi ekhona ezolungisa isonto ngendlela yasezulwini maNazaretha. Amen.
nokuthi ukuhlupha kuphela esontweni manje kunabantu lapha abasena bebethela mina abakwazi ukungiqonda ebusweni bangihlela kwalo mhlambe batshene ekabhawuca ebusweni bayofuna ukuzobheka lapha efuna uma ngibabeke khona manje bangisaba bambe bengiceba zonke indaba nasemaphepheni nasesontweni kube khona imhlangano ezwayo ngami yezokushona ngisebenza nabo lo mhlangano ngifuna ubaba uma ungibuza la ndaba baba beni ukuthi ngenzeni eMaNazaretha angisasonti angisakwazi ukuhamba emhlangano ngoba la ngihamba khona ngiyazi ngengikwazi ukuphuma mangibeka imoto ngifika amasonto ephakisile senindo nje eyintandana manje ngisedaleni yomhlangano ngicela ubaba ngibuzele ngoba bebe ukuthi ngenzeni njengoba nimhluba ngenzeni angifuni lutho lenu angifuni lutho lenkosi engilithathayo into efanele ifunde ubaba nje bekhona imali akanandaba nayo imali wami usenza kuphela kuyicontrol ngoba ushebo usenza lezo kuphela imali njengoba nibone nithakena nje udaliwe zwe ukuthi imali yoza kuwe igoli nesile vele kaJehova ngithi nakwazi amen kodwa ayenzi lutho akahlala nje nasekhaya lakhe umsebenzi wakhe ukuthi ayicontrol akhume bani akoma la ithanda umsebenzi wakhe kuphela kuyicontrol imali manje nenicabanga ukuthi khona imali lapha ezodliwa ekabani lo mali ezodliwa ngoba kusina zwakayisho uthuthukisa ibala yabo yabona izinto ezithema lapha ekhaya zingake imoto ekhona emshelete ngoba zingake ake kusasa amasembe amakoseni uzothi into zebandla lezi lezi zithengwa unyaze lona nibona zikhona zithengwa unyaze ishe inkomo kusho uqale into zakhe phansi ngoba uyazi ukuthi idala imbango le kodwa kusasa nibese into zakhe zesonto le into zakhe ayicalile phambi kwelibhekile sengasegcineni kwasemakhosi baba ngiyazi ukuthi njengoba ukhona lapha kwafika uJehova ezweni lakaceza wakhuluma nomzazela wathi mzazela lapha okhalweni lakho khona abaprofeti ngako ngiyacela ukuthi usuke lelizwe lapha kaZulu ukhuphuke ubaleke uphethe into yasesilweni indaba zakumzazela le phezulu yavuma inyanga lenkosi phambili inyanga nilenza ukuthi kuyadlala umzulu wenyanga lo phambili amen oba senikhula kakhulu phela umzulu wenyanga lo umuntu wakho kodwa uNkulunkulu wayexabonga abantu abangcona befundisi wayenyangeni inyanga elapha wathi lapho kalena kukhona abaprofeti baleka lenkosi ngelethe emhlabeni inolaka impi izobulala wena ibulale nabantu abazizulule bachaba ngokalo lwakho umzulu wenyanga lo hayi nanga izulu wenyanga phethi kwa wazi uzalonda bethangaza namhlanje lo profeta phamwethu uzala inyanga amen uyisa umkhulu wakhe kodwa uNkulunkulu uJehova owaze sithekeni wakulenyanga wakhuluma nayo wathi shiya lelizweni uyabaphilisa abantu benza kahle kakhulu kodwa lishiye lelizwe uhambe ngoba uzoletha inkosi emhlabeni enonya eyobulala yonke izibulala ngisho lenzalo yakho hamba yasihambe into umzazela manje sekhuphuka ngathi ngiyambona eqoka negaba zakhe nayo yonke into ekhuphuka nesiphatha sakhe zonke yonke into ayina nama-aji nayo yonke into wayaphelele lezo nasetha etabaso kodwa waqala abantu abamhlophe la qala khona ukuzothwala lo mNazaretha lawa angithanda bakhona kakhulu babengcwele kakhulu abantu bakhona basemhlabeni sisemhlabeni la sikhona usala ukutshela abantu ukuthi mabeze entabeni abayeka amaphilisi abaneze odokotela blood pressure nayo yonke lento ngoba sengcwele kakhulu umuntu uyadlula lapha ekhaya abantu bayafa umfundisi lapha lolathi
lapha nemtshela hawu shaya onke lento ushambe uzophisa niyamlinga ushambe niyalinga umuntu ene prescription yakhe nezodokotela uthi mangayiphuza uzofa lithi hayi ushambe isimangalile nilinga uNkulunkulu umuntu ahlambuluka lapha ekhaya ikona wavela lonto le ngoba uyazi ushambe ukuthi wasele emhlabeni kukhona abanye abantu mase khona abantu abawiki futhi nawe ungantshela kwaqala kanjani inkosi la ngayikhuza ukuthi ningalidli uThembi ngoba senziba lokufa manje uThembi nawudla kwangena ukufa kumini nabawiki niyazi ukuthi wona ngasemtshele wona wamajoke bantu sazana inkosi la ngayakhuluma ngokuthi ningagcobe izinto kukhona usuphalozi notatatata bonke labagcotshwana yathi ningakwenzi okuzoxoba abantu emhlabeni naxa wona phela ngoba inkosi la ngayakhuluma phela inkosi la ngayonto dlala engadlali inkosi la yazi shizonke into ezinibona namhlanje lapho ubona umuntu eseshintsha imbala u20 eyedwa ukaya ukuthi bakuzomeze njani manje ngoba nanti unophambi kwami yaphendula ukuthatha luhlaza ngelinga ngafana nentaba ngelinga ngafana namanzi abantu babhizi bayagudula ushembe inkosi la ngathi ngakwenzi lokho ngoba noba seniphumile endleleni kaNkulunkulu kodwa ngikhona ngikona ekutheni ukuthi umuntu uyahlambuluka lapha ekhaya ngabantu abangaya athi umuntu nosifo sashukela ukuthi angeke awadla amaphilisi ngoba uNkulunkulu washo wathi nizongena izifo bazidla into engadliwa ngaphandle kwaloko ukudla khona njengamanje kuyakhandwa akusekona ukuyinishura inkomo lokuni khona ikhula 3 months idliwe ikukuthula khula 2 weeks idliwe leyo le yaseyona edala uNkulunkulu sekuyimitation leyo idala ukufa emzini wakho moyile nawo ubabelanga wayekwazi ukuthi kuzokwenzeka wakhuluma phambi kwabantu futhi onye ngifuna ukuthi inkosi langa ngahlali phansi inkosi langa wangakhuphuka umuntu la ongayikhokheli imali kahulumeni ngoba badalelwe ngumani kanti khona abafundi into enithanda ngisho kodwa lishiye ngisho nithanda kanti khona ngiyabonga bafowethu ngithanda kabi ngisho kodwa ngazonya ngithanda kabi baba kodwa inkosi la ngakhuluma la yathi umuntu noma abanethe bekosha ubule ndoda bawuthela la hawu bangithi phela leli bandla angangena ngisalifunda le kosha abantu bahothela ukhanda pondo ngapha beze la sebefikile inkosi la ngithi agcine izinto kahulumeni hawu bangithi ngo-1935 sengiyagcina ngo-1935 sekuhleli inkosi la ngehlangene amalo mananga phesheya amema bonke alibala ukuthi akuzodlala ibhola entabeni Dlangazi sabe manje inkonzo osuphalos nobani nosugareni yonke le nto le noSchool Mazo eminyaka phambili ziningi ibongo zani bebhola ekuyiqeda sasikhuphuka zonke umthatho indaba ezilapha entabeni kwakhona umama phesheya lapha komfundisi uDeni owagijimayo zalento le ophekelele inkosi lakhe ihlale esandleni inkosi lakhe wafika wathi ungaziyo abantu bophela ushemeshe into ucanga ukuthi akho umsephelile basefika inkosi la ngase lo mama kaGcawula pheshe ngizobika baba wena sukhona ukuthi nawe sebesiphuca indaba abantu amaroma kodlala ibhola phezulu asekhuvuka umntu yathi inkosi la ngoba ikhona tshela mama yathi ngoba ikhona khuleka mama mbeka ngoba ikhona inkosi la ngicela wezizinto eyiqala kucala ukuthi ushemba ukuyinto nje ifikile igule ekhanda isihambeleke lento manje sase siqhamuke siqhamuke somathidakithi basopani ngashonisi lento manazaretha amen yini lento manazaretha ngashonisi lethi qhamuke ibandla kamayekisi itshele mama ithi ngoba ikhona lapha sase ziza lapha ingqomondo selapha ezodlala ibhola afike lasoka lahlala lethi lejikela kwele mumbe la sekubekela iswini nango uSuphalozi libamba elibeka unumber 3 libeka unumber 7 lapho ngoda sithole sibane sizwile ngasikhona sifuna ukuba sikubonakala emhlabeni ukuthi uJehova usefikile amen kwathi kusuka indaba vele abamnyama kwathi baba sabona wathi uSuphalozi libeke kumina abasabona wathi esokuthabula libeke kumina
wathi wesothamula ngisabona wena nkuthi uthi uphi khona ngamenda baze bacela sebeshela basabonani behlaba ngasabonani bonke abantu abanye balimala wena nonke le bathi bebesenzazi kwathi de kwaphela yonke uyazi ukuthi bakwenzakalani la ezweni bonke abantu babethi siphinda washela ngisho amakhosi akithi ayeseyihlukene nalotho le kodwa ngalena ngoshemba wabusela avuma athi shemba uNkulunkulu avuma ukuthi indaba ekashemba abekani balabagcwalele lendaba ngicala nokubona abagcwalele lendaba laba kuthiwa bakashemba abantu bamakhosi ngicala ukubona ngabo ngiyaxolisa mntu ngoba sibongo sakho kodwa bagcwalele impela kade bekhona lezube egcwaleka phambi kwami mbhekile babe ngizonda bakuzona ngamsebenzi nami angaze ngacela ukuthi futhi mina bona badala ngomnazaretha benza umnazaretha bewukhamane bahlasela umnazaretha ukuthi bewukhamane kube efana nento zonke kuyinto esibongo sabo aba-proud ngayo kodwa benze bewukhamane engabe benza kubaba abanele into abayifunayo benza igama elikhulu angazange libekhona emhlabeni alibhalele nasebhayibhelini ushele benza libe ukhamane igama laletho ebantwini bakaZulu engabe benza lapha mawuthuyo balambile leli bandle ngale banele to 10 bathenga noma amabhili noma yini ngeke uzokunqatshwe lokho kuyaziwa basezulwini bonke labantu abanesibongo baba basezulwini banomoya uNkulunkulu bonke badaliwe ngalolu hlelo ngoba basezulwini sayenza ngalento thina yonke kodwa munye waphathe phakathi kwabo abaphathi bonke batshele ngisho ukuthi mina zathi noma nibone bese izinto ningabazondi kakhulu umthetho wabo abasezulwini ababona semhlabeni kodwa badukile bezosiphatha yibona ngaba isebeshaya endane wrong nje ngisolo balandela akunandaba ukuthi bokukhwela inkosi khona abantu abenzi abethanda ngoba besibongo thize bonke balawula balawula inkosi ziseshadweni amen abantu bagibela phezu kwabanye abantu ngoba bona sekusila absolutely sekusila into le edizayinwe uNkulunkulu ukuthi ibe uphile emhlabeni ifundisa wonke umhlaba ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani menze izinto manje ke sinecala-ke maNazaretha masenze lapha sinecala umangalele inkosi entlela ngaka encane kangaka imangalele kodwa sikhona emsini impela sikhona impela nabo senze nabo ngizwe lasho uphuthu lasho uphuthu nalaba bengayifunda esenzayo boze bayithanda luzosho siyekado luzosho uphuthu ngizwe siyekado bafethu ngasizonda khona sikhonene nokuba kulothu incwadi emhlabeni ngoba sithula nazi indoda isemhlalweni ayikhulumi lutho nje ikhuluma igama lodwa ishiye kanjani kodwa ngiyakutshela nje ithathelo ngendlulo legama elikhulunywe sinenkosi maNazaretha amahle inisike thathu kabela sinenkosi ayikhulumi lensizwa ikhuluma igama lodwa uthi khuluma ngivele ibhekele ingasho lokukhuluma ufuna ukulalela ukuthi utheni noma wathi abathi bayaqolisa ulalele ukuthi benqola uthini ngoba kadlali lo washo kuzoba yikho ngibona sengathi yasho uphuthu lapha kanto manguwa nje umfoka katashana lo lapha emuva phela khona insizwe ezingisakile lapha ezithi noma selokushaza amazonke ngoba ngikho sikho khona insizwe ezingisakile lapha ezikudeka bayisonde ngishonze lenkantolo sithi cha noma bangakushama nazo kodwa sovuka ngayilanga nathi amen baba bayiqinisa abantu mabahola futhi bahola ngeqiniso ukuze noma sebekushasela bakhona abasho ukuthi iqiniso likhona manje ke siyabuyela enkantolo phela lekapheli cha kodwa ngingafuna uphuthu selishiye uma ngibona ngathi uphuthu selishiye lezizwe thina selishiye uphuthu angifuni ke uma ngibhala ngabe phela abantu uzabecaphuza kanjani cha uphuthu olushike akekho umuntu ongalezo uphuthu la owaziyo ukuthi uphuthu phela kanjani ushama kwenze njani
mina ngikhuluma ngophutho olishila ngikhuluma ngomunye umuntu nansi ndoda madala landeleni nansi khona phambili niphathe kahle ngisizeni niphathe kahle lenkosi manazana bona iphathe kahle zoqabana impela la nkosazana soqabana sisona phakathi impela mina ngayiphathe kahle lenkosi ngoba sengibonile onke amakhosi amanye into enwenzayo ukuthi inenzana ngawe manje ngayiphathe kahle sohlukana phakathi impela sohlukana phakathi ngifuna inkosi igade manazareth bazothi nanga usesha umthetho isonto sungela hayi izogada lenkosi ngikhathela abantu bekhanga phambi kwethu iyona ezoshithi ngiyathanda ukwenza ukuthi abantu abangabhala imali esithi inkosi yendane ethize kwanjani sebeyinqumele no ushebe oshinto uyisho wena hayi abantu bacela bayekele ukuthi hayi sekukuthi manje kusasa vuka endane ethize uyena ufuna ingalikhuhle esizwe zokhosi uthesa zokhosi uyena olawulayo sonke izinto sizalela yena ngishilwa lelalela yena manje mase khona abantu abayekele bembonisa bethi kusasa abafana wendane ethize hayi nesizwane manazethu so phambana ke mase nenze njalo baba uzofunda incwadi eyodwa phela bese ngiyama ngoba phela indaba yokuvubela isakade kuvubela utshwala hayi ayifuneki lona funa ngikhulume nje bese ngibuya ngane kodwa phela lenkonzo bawethu bewe eyodumisa uma khona la ngingade khona angixolisi inkonzo lokho yodumisa ndithwa sibali le ncwadi ethi isamncinyane kwa nguMateyu ngathi kade yagcina ufunda iBhayibheli sengasho le ncwadi ethi isamncinyane iMateyu ngathi awukani bafundisi nishumayela iphi bandla incwadi esamncinyane lingena ngamandla uMateyu 7:13-14 verse ifunde leyo nto leyo izokutshena bese ngishayela phansi ngoba ngithipha phela ngizolifunda sengicabanga ukuthi ngangilifunda ngempela ngenani ngesango elincinyane likhulu isango lendlela ibanzi eya ekubhujisweni bebaningi abangena ngalo incinyane isango lendlela imningo ephileni ayingosana abayifunayo 15 oyana abaprofeti bamanga abesakini amen bekufuna ufundile lokho isango nekujwayele bekufunda laba profeti ababhizi abezelapha bathi sebelale babona into ethize phatha sebelale baboniswa sibona nami manje kwenzeni kweminye imihlangano lokho hayi lo waseJangasi uma abantu befuna ukubonisa uma ushembe bethi ukuthi abonisa bakuba bazombonisa hayi abantu bayabezala lebe phuphe bese befuna ukuba bathwale bayesobaba ningayeza lapha namba khona ngendawo kodwa hayi namonyaka nkosinyanga ezulu ngagcina sengicela baba ukuthi baba kanti abantu bakina abakhulumi nawe kana yini wonke amanazana abe nembono emngaka kungalala sekukhona ithiwu la ngezansi shwana nokwenza imali lapha endakazi zenze lapha ezansi ebuhleni mhlambe nakwenye indawo lapha mona umuntu obonayo ushena futhi akaqabeke nabo bamtshela indlela phela aba bafikile ngoba ngiyamsetha nje ngimsetha ukudlela kodwa ufika ngoba bamtshela ukuthi musu hamba la musu uyathela la bayamtshela manje laba bazosikhathaza ukukhijela imali ebonakaleso siyekeni ngaleyo nto nina siyekeni manje sikhatheleni musana ngizosibhulela lapha sifuna umuntu ozosibhulela amazwi ahlakaniphileyo 21 verse 19 amazwi ahlakaniphileyo 21 verse 19 kulungile ukuhlala esihlane
kunokuhlala nomfazi onenkani othethayo. Kukhona imfuyo awuqale phansi. kulungile ukuhlala ehlane kunokuhlala nomfazi onenkani othethayo. Amen. Angifuni ukuthi kushiwo ukuthi kuthiwani ngemva kwalokho la. Bakithi njengoba silapha nje abantu sebefuna ukusiphatha besifazane. Uyamkhuza ukuthi akhanjwa ngapha. Ngoba impela ekhaya lakho utawuzoyenza naye esontweni. Uyamkhuza umuntu lenda yenziwe. Niyazi abantu sana ukuthi ngaphambi kuNkulunkulu fanele indodeni yakho. Ngaphambi kuba uye Jehova fanele indodeni yakho. Umthetho loNkulunkulu lo. Manje noma wazula imshumela ekhuza ukuthi into yenziwa ukhona emhlanganweni. Angisho abashumayeli abacishiso. Nabashumayeli sebafuna ukucishiso. La entabeni seyoba khona abamethisa abantu entabeni. Kodwa kuzwele ngengcwele. Nizophupha amaNazaretha. Mawugotshiwe. Unomthetho omile phakathi ufuna ukuhlonipha. Ngoba kwaphuma eceleni. Ayikho into ethelo kuwe. Ngoba ufundisa ungekona okuthunywa uNkulunkulu. Ngoba zonke izinsuku uhlala uphambi bafundisi. Mabe uwana ufuna ukuqisiso. Ngiyabonga kusemakhosi. Ungithethele abasedoza yakho kodwa bekufuna inkonzo ihlukana ubo amen inkonzo. Kakhulu iqiniso sodwe. Toma kusemakhosi. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusise. Sizobala